Dikgang tsa BOTSWANA television tsa nako ya bongwe di gasa ka tlhamalo go tswa toropo kgolo ga Gaborone nna ke Joy Mothibi a re simile ka go leba ditlhogo. Tatona Dr. Mokgweetsi Masisi o kopile baemedi ba lefatshe leno go sireletsa theko le thekiso ya ditswammung. Sesole sa BOTSWANA se kgothaditswe go tlhabolola ditsamaiso tsa sone go sireletsa setšhaba. Fa setlhopha sa Gaborone United le sa Police 11 se tla thulana mo maitseboeng a tsela gompieno ba tswelela ka BOTSWANA Premier League. Motswana wa tswang ka mogele ga mmogo le Sentle Moeng yo tla ranolang ka puo ya diatla. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o kgathaditse maloko a kereke ya ZCC ya St. Agnes le BONGWE ka kakaretso go ikokotlela ka tumelo le go baya tsotlhe mo modimong. Tautona o buile seo fa a ile go gomotsa maloko a kereke eo le ba malapa a milweng ke kotsi ya bese e gapile matshelo a batho ba le 45 kwa Limpopo beke e fetileng. La kitso teng ka dintlha. Fa e le serusa kotsi e se wela lefatshe ka malatsi a papolo ya morena, Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o kopile setšhaba go tshwaragana ka thapelo go gomotsa ba ba latlhegetsweng. Tautona o tlhalositse fa kotsi ya phuthego ya kereke ya ZCC e le ngomolampelo fela thata ebile ya ntlha ya mohuta o go diragalela lefatshe leno. Mo mosong ono jaaka a ne a gomotsa ba malapa a tlhokofeletsweng le maloko a kereke ya ZCC, o ne a patilwe ke bagolane ba puso ba ba neng ba akaretsa Mapodisi, moemedi wa lefatshe leno kwa Afrika Borwa le mapalamente a mabedi a Molepolle South le North. Le itshegetseng batho ba modimo go tlhoko go bokete. Mine ke re ke tlo go motsa mo lepolole mo kerekeng ka go boletswe morahi yo wa gaetsho o tswa malapeng a harologaneng a mantsi. Me re bone mo re skeng re go bone mo BOTSWANA ga ise go tsamaye go ne le kotsi e ntseng jaana, ga ise go tsamaye go ne le kotsi e botlhoko jaana e le ko hatshing le sele. Bangwe ba baruti ba kereke eo ba re ba leboga ke monokeng ya puso ya ga Tautona Masisi mo serung se se ba gwetseng. Ga bile tota ke leboga le mamonageng ka ga nna eme ka te go ngwana a sohale re ke re sa kgona go bana ba swika gore no go supala e ka re bantse ba re we are under investigations. Me at the end of the day ya re nya me kana batho ba ke bona ba ka le thusang gore yo e leng yene o ke mang e re le tlhotlhomise re ditse gore le batla bo mang. Me ka jalo ba re letlela gore re go bana ba swi ra kgona go ba bona metiro ya tswela go pele. Mo go tse dingwe Tautona o ne a kopa BOTSWANA go tshwaragana ka dithapelo mo dinakong tseno tse di thata. Le baemedi ba mahatshe a mangwe bao mo BOTSWANA ra amogetse melaetsa e se kana ka sepele gore e supa ke monokeng le kgomotso ba nthumile gore e le baeteledipele ba mahatshe ao ke tle gore ba lla le rona gomotsegang go bakilwe keng ke botsalano ba rona le bone go dirisanya sentle. Mme ebile re itumelela thata gore o tlhalosa gore o ta bontso o re menokeng go a go tsena ko bokhutong jwa tiro. Rona sa rona jaaka re setse re ne ra nna ra gakololana ke go leta ka bobelotelele gore sepegela se se dirwang se wele re boloke batsadi ba rona. BOTSWANA ba kgothaditswe go tswelela ba tshwara merapelo go fitela dithothomiso tsa ba sepodisi di kwela kwa Afrika Borwa. La kitso teng PTV News Molepolole. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o gwetlhile baemedi ba lefatshe leno go mafatsheng a mangwe go sireletsa serodumo sa mohama wa ditswammung go ka sologela benggae mosola le go buelela metswedi e mengwe ya ditlhabololo tsa lefatshe leno. Tautona o tlhalositse seo kwa phuthegong e tsweletseng ya ngwaga le ngwaga ya baemedi ba lefatshe leno kwa mafatsheng a mangwe. We have established a total of 4 companies to do different things in the diamond space, government-owned companies. It is our intention to engage more BOTSWANA in the value addition space at the diamond, and we will buy shares as government
and sometimes ring fence them for Botswana who don't have enough money. And over time, dilute the shareholding of government as Botswana deliberately created by ourselves as government to realize our policy. So we don't get any one big actor playing along a linosi. We want to spread the wealth. Yeah, Botswana. So we'll do that in partnership with some existing companies that we've already identified, and a greater allocation of the rough diamonds to those on condition they take on our proposition to have Botswana partner with them, Botswana companies partner with them, and we'll grow them for them to go and make jewelry and value add. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re o beile ko pele maitlamo a gore go nne le lekalana la itshireletso le le itepatepantseng le ditsamaiso le dinako tsa diphetogo go kgona go diragatsa maitlamo a itshireletso le thokgamo. O kaile maitlamo a go tshegetsa tsamaiso puso e lolameng go dira dilo mo pontsheng le go tla ka metlhale e lolameng e tla letlang gore lekalana la itshireletso la Botswana Defence Force le diragatse tiro ka tlhomamo. Tautona ona buisa phuthego ya bolesome le bohera bongwe ya bagolwane ba Botswana Defence Force kwa Glen Valley mosong ono e neng e phuthile masola a feta 300. Teng ko kaile sabe sa go diragatsa ditsamaiso tse di tlhomameng e bile e dile mo pontsheng tse di tla laolang tiriso ya madi, tiriso ya maranyane go dira dilo ka metlhale mesha le go beeletsa mo go rotloetseng tlhabologo ya lekalana la itshireletso ka kakaretso. O kaile botlhokwa jwa go netefatsa gore lekalana le kgona go dira dilo ka botlalo le go netefatsa tokafaletso matshelo a bodiredi jwa sesole. While the world has become so unpredictable than ever, and we cannot ignore the fact that defense modernization through technology and innovation is a necessity, we still have to continue prioritizing investment in areas that are critical for national defense. Spending must be aligned to the overarching strategic objectives that promote sustainability and maintenance of military capabilities. Spending should be evidence-based and informed by a thorough risk mitigation plan to avoid value leakage. The strength of the military is on the readiness of its force, not the price tag of the armaments at its disposal. Let us continue to uphold and demonstrate commitment to good governance, accountability and transparency by making informed decisions about resource allocation and prioritization. Going forward, every project must have a memorandum attached to justify its necessity and importance, and all must be processed through appropriate approval channels, as is the case with the rest of the non-military sphere of public service. As the Commander-in-Chief of the Armed Forces, my aim is to have the very best equipped defense force, capable of effectively and efficiently conducting military operations across the wide spectrum of conflict situations while implementing carefully designed expenditure models. Banka ya Stanbic e tlamile go ntsha sephatlo sa sedikadike kgotsa 500,000 pula ngwaga le ngwaga go ema nokeng mahama wa moepo segolobogolo wa thekiso ya dithoto. Banka eo e beile monwana tumalano le lekgotla la Botswana Chamber of Mines e solofelwang fa e tla thusa go tlhama ditiro le go kabakanya itsholelo. Terry Makgweng ka dintlha. E re ka lefatshe leno le ikaelela go nna la itsholelo e kwa godimo jaaka tebelopele ya lone ya ngwaga wa 2036 e kaya mehama e farologanyeng ya itsholelo e dira mo e ka go kgonang go nna le seabe mo go godiseng itsholelo. Banka ya Stanbic ga ya salela kwa morago ka jana e ikgolagantse le lekgotla la mohama wa moepo go leka go fa Batswana sebaka sa go tsaya karolo mo mohameng o. The mining sector, it's key to this economy. It's serving as a cornerstone of Mohama wa moepo o botlhokwa thata mo itsholelong ya lefatshe leno ke one konokono mo go thameng ditiro le mo go tiseng letseno mo lefatsheng leno ka jalo re lemoga botlhokwa jwa one ke ka mo re itamang go emano ke mohama o ka tumalano e re gatella maitamo a rona mo go godiseng itsholelo to our social, economic, and environmental strategic agenda.
with particular focus on advancing economic pillar. Dintlha tsa tumalano di ne tsa nankolwa mme di supa maikaelelo a tumalano e. Stanbic Bank will provide financial resources in form of grants up to a total of 500,000 per annum. Banka ya Stanbic e tla thusa ka madi a kana ka 500,000 pula ka ngwaga mme madi ao re tla fa dikgwebo tse di tabong di thopilwe ke lekgotla la Botswana Chamber of Mines le banka e tse di tla dirang dithoto. Together with the bank as potential manufacturers with confirmed off-takers. Go toga ka ngwaga wa 2008 lekgotla la Botswana Chamber of Mines le ne la simolla go rotloetsa beng gae go tsaya karolo mo mohameng wa moepo ka go ba fa sebaka sa go rekisetsa meepo dithoto tse di tlhokegang mo meepong. The government acknowledged that as the mining industry we pay our taxes, we pay our royalties, but how else can we help to take this economy further into the future? Grow that particular economy. And puso e a lemoga gore re le ba mogama wa moepo re duela lekgetho le tse dingwe mme re ne ra bata tsela e nngwe ya go godisa itsholelo mme ra bona gore re letelle Batswana go rekisetsa meepo dithoto. And we've been doing that since 2008, encouraging and making plans to ensure that our citizens participate in the mining industry. Go bolalwa fa dibanka go ralala lefatshe leno di saenne tumalano ya mofuta o le lekgotla la meepo la Botswana Chamber of Mines sengwe se go bolalwang se tla thusa go godisa itsholelo ya lefatshe leno. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Fa re tswela mapodisa Serowe a tlhotlhomisa tiragalo e mo go yone monna mongwe go belaesegang a ne a bola mokapelo wa gagwe a ba ikgapela botshelo kwa kgotleng ya Malela ko Serowe. Seo se tlhalositswe ke Assistant Superintendent Eric Dambe wa sepodisi sa Serowe. A re utlwe Lafmo Mario. E ne ya re ka mosupologo ka nako ya lesome bosigo banni ba kgota ya Malela mo Serowe ba makadiwa ke tiragalo e mo go yone batho ba le babedi e bong re wa dingwaga tse di 31 le mosetsanyana wa dingwaga tse di 19 ba fitetsweng ba thokagetse mo ntong. Mapodisi ba supa ha ba belaela bobedi jo bo ne bo nna mmogo mme go lebega ha ba thokile kutlwisisano ka jalo ba belaela ha reyo a na bolaya mosetsanyana mme morago a ikgapela botshelo ka a hithetswe a kgega mo marulelong a nto eo. Go lebega reyo o dingwaga tse 31 wa kgota ya Malela o na nna go kgoteng ya Malela mme mo tsamo ya nako o na letsa ragwe o le gore le nna o nna go kgoteng e sele ya sebabi ka ene na ine go na nna teng le motho yo hirisitseng a letsa ragwe a supa gore ba thokile kutlwisisano le mokapelo wa gagwe mme a re gone go ragwe a emelela ragwe la teng gone kwa go tsana teng mo tseleng ke ga letsa ba sepodisi le bone ba tabogela teng ha ba ithaba kopana ha lapeng lone leo ke ha ba ya go ntunya ga reo ka no dingwaga tse 31 go tsana gone kwa ha ba bula ba fithela a na le mokapelo wa gagwe ba le montu mme go lebega a kapetse mokapelo wa gagwe botshelo. Entse e le gone mo kgaolong ya legare mapodisi a phalaphele bone ba tshegeditse re mongwe yo dingwaga tse di 36 yo ene a belaelwang ha a bolaile re mongwe morago ga go thoka kutlwisisano ka ntlha ya sekoloto sa nama ya tonki kwa kgoteng ya Thoma Dithotse. Mme ga re tlhotlhomisa mare fitlhele le gore e ne re mo busong jone jo bakela ka bo 3 re yo lo mongwe ba ne balwa ba lwela sekoloto go ne go bolela ga yo tlhabilweng eno yo se mo botshelong yo a na kolutiwa madi a melaelwang a neng a rekiseditse melaelwa nama ya tonki ka nnete ne ra tlhotlhomisa jalo ra be ra go tsholela re tshwere mmelaelo mo letsatsing lone leo
mapodisi ba supile ha bontsi jwa batho ba ne ba itshwere sente ka malatsi a paseka nteng hela le tiragalo ya kotsi ya base e neng e rwele setšhaba mo Phalape. Love Mo Mario, BOTSWANA Television, Phalape. Batho ba tshelang ka autism ba na le dikgwetlho di le mmalwa nngwe ya tsone le go tsenela mo marakeng wa mmereko ka jalo ba Orange Digital Center ba tsweletse ka go fa batho ba tshelang ka autism dithuto tsa maranyane tsa robotics le coding gore ba nne le sebaka sa go phadisana maranyaneng fa bua ko letsatsing la mafatshefatshe la segopotso sa autism mo Gaborone Maabane mothusa mogolwane wa Orange Digital Center me Ann Mwatsi a re go botlhokwa go akaretsa le go netefatsa gore batho ba ba tshelang ka autism ba akola meamuso ya lefatshe leno fela jaaka mongwe le mongwe a re utlwe go rata moranyane. Mokgatlho wa Autism Botswana o eteletsweng pele ke batsadi o itebagantse le go rutuntsha batswana ka autism go buelela batho ba ba amilweng ke autism le go batlamela go tlhofatsa matshelo a bone. Fa go ipelwa le letsatsi la mafatshefatshe la autism mothusa mogolwane wa Orange Digital Center Ann Mwatsi a re go akaretsa ba ba amilweng ke autism mo maranyaneng go tsamaelana le maikaelelo magolo a mafatshe a ditlhabololo. Orange Digital Center is based in Gaborone, and what we do there is we provide free training on digital embroidery, on coding, and different programs in coding from beginner to expert, as well as on additive and subtractive manufacturing. So we have 3D printing, we have laser cutting, and all this is provided for free. So we can't say we want to be inclusive and provide free education for everybody without being intentional about it. And by being intentional about it, we have this program that we offer students for free. Do they have students that they've identified that they could come and be trained with us? So they did identify some students in Autism Botswana, and those that are, I think, between the ages of 16 and 20. They were older students, and what they had mentioned was that usually from 5 there isn't anything for them to do. So then we recognized this can't be right. So we wanted to give them an advantage because they're differently abled, and as such they will learn different skills differently, and they'll be able to do more with their hands or with their minds. Letsatsi la mafatshefatshe la segopotso sa autism ke letsatsi la go lemoga le go ipelela botlhokwa jwa batho ba ba tshelang ka autism mo lefatsheng. This event ke gore gakolla ke go tla go celebrate ke go tla go ikgakolla le gone go lebella gore re kgonneng ga ra kgonang as an organization. Beno ne re bile theme ending e bua ka empowerment and challenges and victories achieved. We align them with sustainable development goals. Ya no tota ne re tle go lebala gone gore ha re lebile tsone di goals itse re hitlheletseng as an organization le di challenges tsa rona keng maiphitlhalo a rona keng re kgonneng ga ra kgona eng. Go tlhalosiwa fa puso e tshwanetse go beeletsa mo go ageng setšhaba se se tla emang nokeng batho ba ba tshelang ka autism le go ba tsenya dikwele go ba ruthuntsha le go ba ruta ka maranyane gore batho ba ba tshelang ka autism le bone ba je maamuso jaaka mongwe le mongwe. Go rata moranyane, BTV News, Gaborone. Mothusa motsamaisa dipuisano tsa palamente Repone Moatlhodi o kopile ba kereke ya Cornelius Apostolic go rapela banana mo lefatsheng ba ba megang mo tirisong ya ditagi mme bile di tsweletse ka go tlhakatlhakanya matshelo a bone. Re Moatlhodi buile seo kwa tirelong ya kereke ya Cornelius Apostolic kwa Phalape. Love Mo Mario ka dintlha. Tiriso ya ditagi ke nngwe ya tse di tshwentseng puso batsadi mo malapeng ga mmogo le mo dikolong tota. Dikereke ke nngwe ya tse go beilweng thata mo go tsone go lwantsha tiriso ya ditagi bogolo jang mo bananeng. Mo Phalape kereke ya Cornelius Apostolic e ne tshwere tirelo ya kereke kwa baneng ba rotloetswa thata go rapelela seemo sa tiriso ya ditagi mo motseng o e tsweletseng ka go thakathakanya matshelo a banana. Le hatshele le le gore banana ba le hatshele ba dira 60% ka mantswama ke bone bembala hatshele ka ba bantsi gore ta me ba thokala gore ba rapele ba thasetswe banana ba boemong ja gore re ka be re itumela re ba
tshwere dipurapura tsa mmogo ba thasetswe bana ba rona ba thasetswe ke batho ba ba rekisetsa ditaga. baeteledipele ba kereke ba akaretsa baruti ba ne ba ntsha dikgakololo tse di harologanyeng di lebanye maloko a kereke gore tšhaba ya kgobokana ka kgobokane jana ba bolele le gore le tshele sentle mo lehatsheng le la rona puso e batla go bona mo le mo le mo lehatshe le eletsa go bona mo le mo le mo jaaka o bona gompieno re na le bokgosihano dikgosi di teng gonega maparlamente a teng gona ba direla puso ba teng gona mme rona hela ba re lengano re santse re utlwa taolo ya ga rraetso Dr. His Grace Boitshepo Jacoba Othabane ke ene re santse re le ka tlase ga tshireletso ya lentswe la gagwe ke ene re santse re latetse melao ya gagwe batho botlhe ba re leng gano re santse re bona boleng ja gagwe re santse re bona botlhokwa ja gagwe re santse re bona nonofo ya gagwe mo ditirong tsotlhe magareng ga tse dingwe kereke ya Cornelius Apostolic ba re ba tla tswelela ka go rapelela setšhaba mo sepeng hela se se tshwenyang jaaka dikotsi tse di tsweletseng ka go gapa matshelo a batho. Love Mo Mario, BOTSWANA Television, Palape. Mosetsana wa dingwaga di fela bobedi yo e leng ene fela falotse mo kotsing ya bese e diragetseng beke e fetileng kwa Limpopo wa sidlega mme bile o ntshitswe mo kokelong ya Mokopane kwa neng a alafiwa teng. Bagolwane ba botsogo le bana le seabe ba bangwe ba phaketse ba ile go mo pega kwa lebaleng la difofane la OR Tambo go boela mono gae. Tla ke di be khutlo gone fa ke tla ke stela city ke aga kwa yo ile mantswitswidi wa tsa metshameko. tla ke go leboge jo mo TV ka kgaso eo e dileng diatla ya dikgang tsa Setswana nna ke bile hela go te city ke aga kwa ke tla go wena ka tsa metshameko mme tsone tsa re ditlhopha tsa Gaborone United le Police 11 di tla bapolana mo bosigong jono mo motshamekong wa beke ya bo 22 wa leki ya Botswana Premier kwa lebale legolo la setšhaba. The Reds ba tsena mo motshamekong o ba le mo maemong a boraro mo lokong fa the Jungle Kings ba le mo go a sa jeseng diwelang a le 13 ka tla go kgakole o rilagantse pego. The Money Machine ba amogela banna ba sepodisi ba le mo maikutlong a kwa godimo moraga go fapha se sengwe se se sokolang sa Morupule Wanderers ka nnotse tharo go elengwe ka mafelo a beke. Selo sa mokatisi Pontsho Moloi a reng ba ikaelela go se tsweledisa ka ba santse ba le mo ntweng ya go lwela bomampodi jwa paka eno. Go tsena mo nakong eno mo ya go lele ba kokwantse dintlha di le 37 go tswa mo diphenyong di le 11 maleka le 4 le tatlhegelo tse 4 go tswa mo metshamekong e le 10 le Yeah, the team is good. The team is very, very, well. We are in a very good run of results as well. I have 4 games on the trot, winning. So that is how we are. We are back on track. So the team looks very, very good as well. From the midweek game we played in from the holiday game we played in Palape, and then the following morning we had a recovery session, and then normal training session yesterday and today. So we look very good. The boys look very sharp, and we're very, very eager to get into the game. The Jungle Kings ka pala tlhakoreng le lengwe ba jala mo ya go le nala ba rena ka boitumelo moraga go nota Matebele FC ka nno e lengwe go lefela. Mokatisi Nelson Olibile a re ba batla go tswelela ba lwa ka gotlhe go bona dintlha tsa botlhokwa jaaka ba go magomediwa ke selepe sa magagane. Banna ba mapodisi ba ba mo maemong a 13 ba tla bo ba tsomana le phenyo ya botlhano ya paka eno mme ba setse ba kwadisitse maleka a 7 le go latlhegelwa ke metshameko e fera bobedi go tswa mo metshamekong e le 10 le bofera bongwe. Obviously, as we prepare, there are so many things that we bear in mind. But other than that, we should all understand this is a game of football that has no therefore. You can't predict the result due to the previous games. So therefore, in Police 11 camp, we are really focused. We know what the 3 points will mean for us.
or even a point, for us we'll value it more. Mo metshamekong e mengwe ya ligi eo ya Laboraro, Matebele FC ya amogela 11 Angels kwa Dinaledi Academy, Township Rollers e jalana la Swa Flamingos kwa Soa. Baeteledipele ba Loko Jwaneng Galaxy ba tsoga ba leka go oketsa ketapele ya bone kwa setlhoeng sa Loko fa ba amogela security systems kwa Galaxy Stadium kwa Jwaneng. Morupule Wanderers ba ba dubang thankga mo maemong a 15 ba tsaya loeto le lekhutshwane go ya Boteti kwa ba tla fitlhelang Warapa United e ba emetse teng. BDF 11 e mo maemong a bofera bongwe e tla rutana magokonyana a kgwele ya dinao le traffic kwa Lobatse Sports Complex. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Me ha re tswelela modulasetilo wa setlhopha sa mabelo sa Lefika Athletics Tharimo Ketsi a re monongwaga kgaisano ya bone ya mabelo a neelatsano kgotsa relays e ya go tla ena le diphetogo di le mmalwa jaaka ba akareditse mabelo mangwe a sa tlwaelesegang monogae a steeple chase le di-hurdles. Mo Ketsi a re se ke tsela nngwe ya go godisa go natisa kgaisano le gona go rotloetsa batabogi ba monogae go phadisana mo go one. Kgaisano eo ya ngwaga le ngwaga e tla tshegediwa kgwedi eno e le garataro kwa lebale legolo la setšhaba. A rutlwa Victoria Dikgang ka dintlha. Mo Ketsi o supile fa ba akareditse mabelo a steeple chase la di-hurdles mo kgaisano ya bomme le borre mo godimo ga mabelo a mang a neeletsano kgotsa relay go leka gore a itsege mo lefatsheng leno. Ekelo a promotional ke go leka go tsholetsa mabelo a ele ora ga ra tlwaela mo Botswana jaaka le bua ka steeple chase le di-hurdles ga se gantsi re qualify mo di-hurdleseng so re leka go rotloetsa gore Batswana ba participate mo teng. E re ka kgaisano e dirisiwa go ipatlela phatlha mo go tse dingwe ba rulaganye ba lalitse batabogi go tswa mo mafatsheng a kgaolo ya Aforika. Ka 2019 e be le rano re simolola go akanya gore mabelo ana re ka invita mahatshe gore a tle go tsenelela mme se ne ra sira re invita mahatshe a borwa ba Aforika mme go na ga tla Namibia, Zambia, Zimbabwe mme masana ga tle 4x1 ya borre ya Botswana e na qualifyela di World Relays. 4x1 ya borre ya Zimbabwe ba ne ba qualifyela 4x1 relay go di World Relays ke sona se ne se iragala mme ka 2020, 2021, 2022 ya se ga nna le event ena ka gore go le COVID. Mo Ketsi o ikwetse mo bana le seabe ka go farologana go batswa dithuso tsa madi gore ba kgone go tshegetsa kgaisano ya selebego se se go godimo. Di-quality tse dingwe di client tse dingwe ga itse di response mme maikelo ke gore re go ira di-follow up mme re aphila le tuko sose ya teng gore society le bone ba tsenye le bogo mme se nka se buang ke gore team ya relay ke batho ba le bane mme ga batho ba le bane team e ntsha 100 pula an individual event like the hurdles ba ntsha 25 pula the spectators ba ba yang go lebella ba ntsha 25 pula. Kgaisano e tla bo akareditse mabelo a bomme le borre a di-relay ya 4x1 meters, 4x2 meters, 4x4 meters, 4x8 meters le di-mixed relays fa mangwe e tla bo e le 100 meters, 110 meters le 400 meters hurdles tsa bomme le borre ga mmogo le ya 3000 meters steeple chase. Go tla bo gona gape le dikgaisano tsa batlhoka pono. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Mejanong fare garela dikgang tse Maknawa le Chelsea Chakanyo ka ba fetetse kwa tikologong e latelang ya kgaisano ya ITF Under 18 J30 Gaborone e tsweletseng kwa National Tennis Center mono Gaborone. Nawa o ne a kgapela ntle Reinhard van der Len wa Afrika Borwa ka 7-6-6-3 fa Chakanyo ka ene a ntshetsa ntle Lonwabo Majeke ntse ele wa Afrika Borwa ka 7-5-6-2. Khomotso Sefako o rulagantse dintlha tsa pego e latela. Nawa yo maemong a boraro mo kgaisano eo o tsimolotse bokoa jaaka ba ne ba fapanela ketapele le Van der Len go fita a sala morago ka 4-5.
fela le ka bona le la kwa mapoka a toga ithulaganya botoka bo a ko morago go ka fenya metshameko e mebedi ka tatelano mme a fenya sete eo ka 7-6 morago ga tiebreaker mo seteng ya bobedi nawa yo fentseng kgaisano ya J30 kwa Namibia mo letlhakore la di-singles ngogola a talomile molomo wa tase a fenya di-serves tsa ga Vanderlyn gangwe le gape go tsaya ketapele ya 4-1 le ka bona leo la dingwaga tse lesome le bofara bobedi la seka la thola le ba ko morago a fetsa motshameko ka phenyo ya 6-3 go fetela ko tirogong ya latelang kwa ata kapana le tlhomane ke kana wa Aforika Borwa yo ene a ntsheditseng Bradley Nyamonokwara wa Zimbabwe ka 6-2 6-love. I feel I played all right. It wasn't the best I've played since coming from the All Africa Games in Ghana. I played much better there, but I think it was just a matter of adjusting since this was my first match back. But I feel first set it was a bit tough. I was playing a bit weird. I wasn't able to make a lot of shots on the court. But then after I managed to pull through though with that set. Mara go toka usumala sente mo seteng ya nta ya efentseng bokete ka 7-5 Chelsea Chakanyuka wana ta jele magala mo go bobedi e gapa mothofo ka 6-2 go ka go kampana le Eden Dokien wa Aforika Borwa yo ene a ntsheditseng Teresa Mtutu wa Zimbabwe ka 6-2 6-2. The match overall, I think I played decent. I wasn't really impressed by my play. I know I could have done better. First set, I was a bit nervous, which made me end up playing in a way that I don't usually play and made myself tight. And then I wasn't really free, which made me play not the best. But eventually, second set, my nerves went down and I knew what to do. And I played better and won the match eventually. Motshameki o mongwe wa Monogai Mbali Nontle Kwame o reteletswe ke go fetela kwa pele ya sena go latlhegelwa kgatlhanong le Gita Victor wa Aforika Borwa ka 6-2 6-1. I played well, but I had a lot of nerves, but I think I played well. She was also playing very well. Mo metshameko e mengwe ditsogofatso ba paletswe o latlhegetswe kgatlhanong le Ron Van Wyk wa Aforika Borwa ka 6-love 6-1 fa kgotsi tumeletso ene a gapetsweng nte ke Johannes Adam e ntse lo Aforika Borwa. Selena Joseph le ene a tswa Aforika Borwa o ntsheditseng nte kagelelo Malumo wa Monogai ka 6-love 6-love. Khomzo Sefako BTV Sport Gaborone. Tsona wetso re go dinetse tsa metshameko la ka moso ke le lengwe letsatsi na lwana re kgaogana gone ha meje mo TV go tla ba messenger go tla go garela ditiro tsa tsatsi la laboraro tsa Botswana Connect. Tlola sentle.